खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ गोख्रों बिबुंथि होदों। बे समाव गोबां सुबुंफोरानो जे बुंथिदोंमोन थामहिनबा खौरां बिजोङाव होनायखौ नुनो मोन्दोंमोन जे बे समाव बिजेपि आरो इउपिपिएलनि जे लोगोथि थामहिनबा बिथांमोननि एलायन्स बे एलायन्सनि गेजेराव माबा मोनसे जाहोन जादों नामा जायनि थाखाय बिटिआरनि गोबां सुबुंफोरानो जे गुवाहाटियाव जइन जाहैदों। बे जइन जाहैनाय बाथ्राखौ लानानै बे समाव खौरांगिरिनि सोंनायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां दावबायसा बर'आ गोख्रों बिबुंथि होनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंदों बे समाव जे रावबो बेफोरबायदि इउपिपिएलनिफ्राय बिजेपिआव हाबनाखै होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां दावबायसा बर' आरो दावबायसा बर' बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंदों बे समाव बिजेपिआव रावबो इउपिपिएलनिफ्राय थाङाखै। बिजेपिआव दासान्दि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्रायसो लोब जगदान खालामबाय थादों होननानै बाथ्रा बुंदों। बे समाव जुदि इउपिपिएलनिफ्राय बिजेपिआव थांदोंमोनब्ला बिथांमोनखौ जों बुंनो गोनां बाथ्रा दङमोन, नाथाय बे समाव बिजेपिआव रावबो इउपिपिएलनिफ्राय थाङाखै आरो बे समाव बिपिएफनिफ्रायसो लोब बिजेपिआव हाबगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां दावबायसा बर' बिथाङा যে বিজেপিত বহুত যোগদান কৰিছে তাৰ কাৰণে ইউপিপিএল দুৰ্বল হ'ব, সেইটো উল্টা প্ৰচাৰ হৈ আছে। কাৰণ বিজেপিত ইউপিপিএলৰ মানুহ যোগদান হোৱা নাই নহয়, বিজেপিটো বিপিএফৰহে যোগদান কৰি আছে। গতিকে বিজেপিত ইউপিপিএলৰ মানুহ যোগদান কৰিলে তাত ক'বলগীয়া আছিলে, কিন্তু বিজেপিটো ইউপিপিএলৰ মানুহ যোগদান কৰা নাই, বিজেপিত বিপিএফৰ মানুহে যোগদান কৰিছে। গতিকে তাত বিপিএফহে দুৰ্বল হৈছে, ইউপিপিএল দুৰ্বল হোৱা নাই। दावबायसा बर'आ रोखा खालामदों जे बे समाव इउपिपिएलनिफ्राय बिजेपिआव रावबो बेफोरबायदि दैदेनगिरिया जगदान जाहैयाखै होननानै बाथ्रा बुंदों आरो जा दैदेनगिरिफोरा जगदान जादों बिथांमोना बिपिएफनिफ्रायसो बिजेपिआव थांदों होननानै बाथ्रा बुंदों आरो जुदि बेहाय इउपिपिएलनिफ्राय थांनायमोनब्ला बा इउपिपिएलनिफ्राय बिजेपिआव थांदोंमोनब्ला बुंनो गोनां बाथ्रा दंमोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां दावबायसा बर'। नाथाय बे समाव बिपिएफनिफ्रायसो लोब बिजेपिआव जगदान जाबाय दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां दावबायसा बर'। खौरांगिरिया सोंनायाव दावबायसा बर'आ गोख्रों साममिनबा बिथाङा फिननाय होदों जे दुरान काप जानाय जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव मा जाहोनाव बिजेपिनि दैदेनगिरिया बाहागो लायाखैमोन, मन्त्रि सासेबो मानो बाहागो लायाखैमोन, बे बाथ्राखौ लानानै बिथां दावबायसा बर'आ रोखा बाथ्राखौ बुंथिना होदों। যিসকলে সময় পাইছে তেওঁলোকে গৈছে, ইএম আছেতো, আমাৰ ইএম এমচেলেও আছে, বিজেপিৰে হওক ইউপিপিএলে হওক বিপিএফৰো তাত খেল চাবলৈ গৈছে। কাৰণ স্পৰ্টছটো পলিটিক্স আমি কৰিব নোৱাৰে, স্পৰ্টছ আৰু কালচাৰটো সেইটো এই দুটা বস্তু মানে ৰাজনীতি আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। তাত অসমৰ এম এল এবিলাকো আছিলে আৰু মন্ত্ৰীসকল আহিব নোৱাৰা এটা কাৰণ হ'ল যোৱাকালি বা দুৰণ কাপ হোৱাৰ দিনা বা 30 জুলাইত অসমৰ নতুন ৰাজ্যপালৰ শপত গ্ৰহণ আছিলে, তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। তাত আমাৰ বিটিআৰৰ পৰা কেবিনেট মন্ত্ৰী পোৱা সন্মানীয় অজিত ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াও উপস্থিত থাকিব পৰা নাই, কাৰণ ৰাজ্যপালৰ যিটো শপত গ্ৰহণ থাকিব তাততো চবেই থাকিব লাগিব, গতিকে সেইটো কাৰণে থকা নাই। আমি নিশ্চয় আশা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ খেল চলি থাকিব আৰু অহা আগষ্টৰ 21 তাৰিখত আমাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল যেহেতু হ'ব, কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল নিশ্চয় তেওঁলোকে থাকিব। যে बै सानखालि दुरान काप जाखालि 30 जुलाइ खालार खालि जे आसामनि रायजो बेंगिरिनि समायखिरा लानाय हाबाफारि दंमोन आरो बे हाबाफारियाव गोबां दैदेनगिरिफोरानो बाहागो लादोंमोन, आसामनि मन्त्रि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन, जायनि थाखायनो जे दुरान काप जानाय हाबाफारियाव रावबो मन्त्रि आरो गुबुन दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानो हायाखैमोन होननानै रोखा बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों बिथां दावबायसा बर'आ। आरोबाव बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनि সকলে সময় পাইছে তেওঁলোকে গৈছে, ইএম আছেতো, আমাৰ ইএম এমচেলেও আছে, বিজেপিৰে হওক ইউপিপিএলে হওক বিপিএফৰো তাত খেল চাবলৈ গৈছে। কাৰণ স্পৰ্টছটো পলিটিক্স আমি কৰিব নোৱাৰে, স্পৰ্টছ আৰু কালচাৰটো সেইটো এই দুটা বস্তু মানে ৰাজনীতি আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। তাত অসমৰ এম এল এবিলাকো আছিলে আৰু মন্ত্ৰীসকল আহিব নোৱাৰা এটা কাৰণ হ'ল যোৱাকালি বা দুৰণ কাপ হোৱাৰ দিনা বা 30 জুলাইত অসমৰ নতুন ৰাজ্যপালৰ শপত গ্ৰহণ আছিলে, তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। তাত আমাৰ
BTRৰ পৰা কেবিনেট মন্ত্ৰী পোৱা সন্মানীয় অজিত ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াও উপস্থিত থাকিব পৰা নাই কাৰণ ৰাজ্যপালৰ যিটো শপত থাকিব শপত গ্ৰহণ থাকিব তাততো চবেই থাকিব লাগিব গতিকে সেইটো কাৰণে থকা নাই আমি নিশ্চয় আশা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ খেল চলি থাকিব আৰু অহা 21 তাৰিখত আগষ্টৰ 21 তাৰিখত আমাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল যেহেতু হ'ব কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল নিশ্চয় তেওঁলোকে থাকিব কি ক'ব যে সংবাদ প্ৰচাৰ হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আমাৰতো ক'বলগীয়া নাই আমি কাম কৰিমে আমাৰ UPPL হিচাপে দল আমাৰ শক্তিশালী 2015 চনত গঠন কৰা দল আমি BTRত চৰকাৰ চলাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ লগতো এলায়েন্সত আছোঁ 2জন MP আমি পালোঁ ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা আৰু MLA আমাৰ আছে গতিকে আমাৰ দল দুৰ্বল নহয় এতিয়া বহুত মানুহে চৰ্চা কৰিছে যে BJPত বহুত যোগদান কৰিছে তাৰ কাৰণে UPPL দুৰ্বল হ'ব সেইটো উল্টা প্ৰচাৰ হৈ আছে কাৰণ BJPত UPPLৰ মানুহ যোগদান হোৱা নাই নহয় BJPটো BPFৰহে যোগদান কৰি আছে গতিকে BJPত UPPLৰ মানুহ যোগদান কৰিলে তাত ক'বলগীয়া আছিলে কিন্তু BJPটো UPPLৰ মানুহ যোগদান কৰা নাই BJPত BPFৰ মানুহে যোগদান কৰিছে গতিকে তাত BPFহে দুৰ্বল হৈছে UPPL দুৰ্বল হোৱা নাই मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन